Our Executive Secretary SNBA, Chini Reverend Manmohan Deborma, Secretary SNBA, Tai Tini Nichini Pandaniti Fang, Dikon Sosindra Deborma, Chini Tongo Evangelist Borok Deborma, Tai Chini Cha Reverend Vishnukumar Deborma, Principal TPC. So, Simon Chini O 2025 BC, Tai 26 days ni Yak Ulono 2026 BC. Habi thangnai tai tininiyo je sal 5th je December chung chini International Volunteer Day ni bo chung observe khlaijagui tongo tai chung saimano tini chiniyo je Christmas bandi ni paithak sal ang o jora kaham manmani baro abuni yaglo kaino generation beta bo chengi thanai ngai boni bagai joto chini o khumlung circle churches ni joto members rokno tai joto sini Tiprasa Christian community no tini ni oje sanja darao sanamutungo chung saimano chini je Tiprasa je bororok ungkha chini Bharatborsho independence manna ni kebangma bisi sukang no chung sungskritai chung ungkha je yasakna ni sukang babo try thaikya hingkai tini o sarik sanja jarawa and the tini Bible sama haikino Genesis chapter 3 verses 15 aro je sawo bo mechen kha hnai tai Isaiah chapter 9 verses 6 aro khai bo wan ma singsa kok bitir naisa khan ganang kaitor mol brum brum ni afa khaksang ni bugra tai chungnugo chini Luke chapter 2 10 by 11 aro chungnugo Daud ni kamichang Bethlehem o muthangnai sa kroksa saithya bono subrai Kristo abo bebak borokno khapang strang runai tei kirina nanglak abono chung kothoma kaham tai John 1:14 no chungnugo kok mangoi chini bisingo tongphaikya hake chungbini chungsasa nukha abo khairokma bai kubui bai kuplung bufani songdari sajla hnai bo asung sasano mankha Matthew 1:21 bo busasla khoroksa banai hake nungbono Jisu hnai mungphardi tamni hingke bo bini borokno borokni sungsokni yakni phioknai chungnogo Saint Paul's bo samani 1 Corinthians chapter 15 3 by 4 aro khai bo haini saka elambago sujak tongmahino Christos ini sungsokni bagai thuikya bo phobjakha hake lambago sujak tongmahino saltamni salo muthangai tisajakha right after the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ Apostle Thomas bo saka approve John 20:28-29 ani subrai ani kaitor ni wa project subrai Yesu Krishna bo je go simani hingkai amu hai khlainyo chung chini Indian Christian history chung nai thangkai Apostle Thomas AD 52 bo je kaitor ni kothma kaham tubui phai chini Bharat ha kotor phai abuni yago bo chung chini North East je region of Krishnapal Serampur mission by bo 1890 phai kaitor ni kokno bo tubui phai kya amu hai khlai chungnuka 17th century rogo bo William Carey tai William Ward Joshua Marshman amu hai khlai kaitor ni kok chini thanio tubui phai chini thanio bo mission chengjagai chung tabuk Kristono mankha abuno Jisu sawo boke kok bitir naisa hanganang kaitor molbrum ni afa khaksang ni bugra khapang strang runai bukha kotor khlainai khairokma ganang kubui kaitor sungsokni yakni phioknai a je kaitor hingkai okok rokno ang samani bisingtei norok jotto tinio je last day chini Christmas banigo phainai chini tapuk tai bukuk songno kha kaham tai kha kupuria phari tinini ho je Christmas greetings samani o jagao nang norokno paithago asujora tuino sawai muthaksiwano haino hai kaitor chini o kisisa samani bisingtei chungno total ke hamari khlaiton jotono hambai Dalaikana hambai sini sarno bini nangkukmani kogro sungno cycle mani bagai
Paidio Makino Hanyo Hai Sini Greeting God Sini Evangelist Sini Borom Ganang Borot de Borma Sini Sarno Konyai Bino Ozorono Napanya Bagi. Sekarang sini kai dona hambai mo dora kaham marmani bagai hambai kai dona belai ke bisi kolokma jono tui dul tomani bagai jeng thangnai bisi wo naithok ke jeng Christmas bani lai malaika tei tak lai 2025 o Christmas bani no ani lango te geise kai dor man tui mani bagai ang kai dona belai ke na hambai ruo de hambai ruo tini ni pandani tifang dikon sotin dode pormano kisima awar bisini naithok mo panda tidul tomani bagai hambai ruo tini kai tini kok sanai speaker tini sar formariye reverend Longit de pormano Hebo hambai duo sini Sodor North Baptist Association Secretary Reverend Manmohan Deborma Sano Wahino Modora Kaham sini bagai ramani bagai belaika hambai te hambai cumai baksa atubja Tripura Physical College sini sini principal Sartongo Bisu Kumar Deborma ang Sano belaika hambai Modora Kaham cumai ramani bagai te hambai duo sini greeting otongo sini Reverend Devotee Deborma Sano Bahino hambai duo sini Khumlong Baptist Pastoral Circle ni President, Vice President, tei Assistant Secretary jo to committee rokno belaikana hambai te hambai duo sini Sodor North Baptist Association ni President botongo sini Palok te hambai duo sini 23rd Christmas banik ni Komiti rokno belai kena hambai tei konben ano ba hambai belai ke mo jora kaham ano romani bagui te hambai duo sini o pandawo jotto phainai sini circle ni jotto dikon rokno tei mothani secretary rokno tei mothani jotto adong rokno belai kena hambai te hambai duo atukjak sini live dikon roktongo mothani dikon roktongo aboni bagi rokno belai ke hambai hambai ruo sini koya rokno tai sing lukha sing cerani simi khalai themeni sini kai tono lok bui resap mungkreng sini sar orun bobo sini bisingo tongo aboni bagai belai ke hambai aboni bagai sengo bisi 2025 mo Christmas bani जों kai tor subone bising tike जों belai ke kahap jora kaham malai ke watui pantui keri khlainai aboni bagi to sini kai tono pai plena hambai te sini bani ko phainai joto phalnai pani rokno bahaino hambai aboni bagi bagi ang bisi koklong la जों tinini sini o bani pai thakni salo जों kai toni kok khnalainai sini kai toni kok sanai roktongo hai hinba o greeting dorwan kisisa sanamo sungmani ke je kuno do phadi boro bini kok kamamaro bini kanmung sumung kamamaro sini jotto mukumu kemai thangmaro jono kifin nani bagai jono kifin nani bagai 2025 বছর sekarang o hasakao jono hamjaknai subrai jisu जों जत बर रखनो बताई वैसा जों कक साइटंगो लांना गोनां गुम्पनो जोंनो ताई वैसा सिनि बिसिनि आत्मानो सिनि फलानो मोथांनानि बागै बफायगा आबोनि बागै जों तंग फग्यावै जों तंगिमेया जों काइटनो मान खाबा जों जे मानसा जों जानिजा जों खलाइदेनो खलाइमान मानि सामु रखनो काइटनि हानि बागै जों खलाइलेनो आबोनि बागै सिनि माफा Sini nukuni borok, sini bosuni borok, manja, aboti samung rokno bo khlai
nani bagai tei sini sungsok ni sono sekak nani bagai bo phaimani aboni bagai जों nugo sini kaito rengkha जोंनो खायरबै bo tong thayo tonnani bagai eba ke telangani bagai bo 2025 bosor sekango bo sini bagai phaimani nugo aboni bagai जों kaitoni bagai जों tamu nukengga angge mathai kotomba kaham chapter 2 ni 11 no je salgabaini pondit rok bo ataimani akkothoma kaham borok manmani yagulo borok jefu nuguinai khulumpru bono जों helido mani nugo rangsa saprai motol murbelengkei aboni bagai no phaidi जों bohaino sini kaitoni hari bagai जों je manmani जों je sukmani जों khlailele kaitoni जों sasani bagai eka ang ko kasuk longla aboni bagai no modora haine hai sini pandati sono ya partido belai thana hambai sini evangelist borom ganang borok de bormano bini nangkukmani kokrok जोंनो सायखनारै klang thangmani bagai phaidi जों mamone pore truk sini pandano जों sekanglaiनो obone poreno group song sini KPP sini choir team borokno ojora kaham yafatjago borok paibeni yagolno जों sini message haika kaitoni kok जोंनो सायखनानै Reverend Monmohan Dev Burma, Secretary, Southern North Baptist Association. Padi, choir team no jora ya faljago.
Sampai ini koyar tim sak no borok hat to khaising sak terang mani bagai haji sung sini tabo kai to ni kok kai message sungo khnarunai Reverend Monmohan Deborma Secretary Southern Baptist Association o jorano bini thai apre jago Jotono Sanza Kaham. The Tiosa Panke Lena Sanza Kaham Hambairo Kaitano, I Kaito Vicente, Jotono Subrai Jisu Christi Mumbai, Hambai Yaparo, Dini Oro 23rd Christmas Bani Kulun Baptist Pastoral Circle by Kumpinjak or Programo Haimanjak Nai. Jotono Subrai Jisu Christi Mumbai Hambayaparo Light Nai 2002 ni Simi Jensoi ini 2023 23rd year 23 বছর Christmas Bani Kumlung Baptist Pastoral Circle ro Light Ungo Oro Southern Baptist Association ni Kasa Nabedek Kumlung Baptist Pastoral Circle TVCU ni andaro Kongo Porque Oba Heke Mera Kolo Masal Naina ke Boroki Sikla Omono Naina ke Sikla Tasokjak Nimano Abu Magai Belai Belai ke Hambaya Furo Sini Keplai Se Ketangkai Tono Tai O Bani Committee ni O Melan je committee ni O Jorano Anas Head Domare Bagi Anoro Dora 20 minute Cox Ran Bagi Ruzaka Angamri Mission Like Lag Angke Sini Convener Belai ke Hambai Kosan to the Burma Tai Boni Jatu Committee Rono Jorano Bagi Dewa Hambai Ro Southern North Baptist Association ni President Deacon Engineer Daduri Ram Bobo Tongo Bobo Zagrino Kung Mothani no Zagrino Monobo Hambai ini Southern North Baptist Association ni President no Tai Samung Bodol Koerong no Bo Hambai Ro Puilen Simi Python Jura Tongai Kiri Jura Borobo Borono Hambai Oba Ke Tujuli Tongone Bagai Tai Bo Sini Oro Kaiso Paja Samung Krung Orun Jongatia Program Situ Jepruno Ka Samung Krung Tai Tangai second day of Hematongo Siton Bo the Sapanga Blake Rio Monoga Hambaya Pro and Bekigo Tai Sini former executive secretary Kini Sini main speaker Bonobo Hambairo Reverend Onjit
monobo taibo sinoro Chakraku Lukasung former president life become opposite the Burma nara bonobo hambairwo taibo Sodono nismi president niya TBC ni account ni yo saung tangka onek Chakraku 99 crossing ka haima tongo bonobo ase kesama tutu jorobo sumbai paksaro logiri tohna mabagi o melo feme bona hambai TTC principal Reverend Vishnu Kumar Deborma bonobo hambai yaparo tai jo to serai rokno o melao phai manjak ne rokno jo to siklaro serai busaro bumaro obahage kaitri ko khana na bagai oro asut tongai rokno subai jisni mumbai hambai yaparo sengkhanglai kaitri ko korongno jotna hambai jo to phai rokno tai jo to bane khainai painai phailnai borok phai khanani sepmaya ain phala nangmani bagai angkha khlayo borok phaltu dikuno yang khunjor hoi tongbaina baksa angke abo kaisa sep aro tongtoi guna khanani norono belai ke hambai jo to dokan banai rono tai tini chairman Dikon Sosin bonobo hambai tai sini greetings renai evangelist boro tai Reverend Deposit non hambai hambai noro jotono no phaidi ang kaijini koksna sakang kisa suri bano joto mukona sukhane kaito no jara belai ke hambai subai den hamdani kharek tomani bagai 23rd Christmas bani Khumlung Baptist Pastoral Circle kaito ini paitha bela kaito ni ko kisa sharing khainai tai kaito ani bepak sesu na kati ini pavitra atwa kemen lit khaidi bebak in ya prosturma jisu mesam amen जों नुखा डिसेम्बर जे मात्र हात काटे हिगनो क्रिसमास नि बागे बरफ जो तो प्रिपेयर नायै एकटा कंसतो हाय बयरा सिtai थुङो नग्रुं ग्रुं आखुकरि खाजिया जोंसासा बाक्सासा सहर कतरगबो अबाहायकेनो belai ke tong to ko season no Christmas ni season ni jadi abni bagai angkasa elambak poriwana hasi polisi ni greeting nai pori thangka obo Isaiah major prophet Isaiah je Isaiah prophet ni akba deri 740 BC o kaituni kok sajaka bo kaitor baike bini phalakathar baike Jisu Kristo asagini kok no predict lagya 740 BC Kristo asagini sikang before Christ Isaiah chapter 9:6 oro for unto us a child is born us a son is given and the government shall be upon his shoulder and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Obo kokno 440 bosor sikang Jisu Kristo asangini sikang mono sikang baya saklai jakto obo sekarang kawan masih jako sekarang mungnai abse saimiya je Jisu Kristo asangini bai 440 বছর সিকাং 740 বছর সিকাং 740 বছর সিকাং 740 বছর সিকাং সাউই দংমানি 740 বছর সিকাং যিশু খ্রিস্ট আসাইনি কখনো সাকলাই দংমানি অবো ওয়ানাজা বড় আবো নাসিঙ্গি দংগো আপনি বগৈ অবহাইনি নাই The mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the government, bini obotamai hinge singar kisa wani, bo raja ni raja hinsang nai, King of King, Lord of Lord, Raja, uji Raja nani, a po agiru saklajak tongo, wonderful,
bini personal work inka belai keno wana masin changnai aborokni abo sabongke Jisu Kristo. Wonderful counselor. Bini counselor omtinang nai. He is the wisdom and government. Bo jerajutu klayana sason klayana abongka wisdom genang. Belai gian genang maike tither nai borok nai. Kristo bongka 100% man, 100% God. Hypostatic union. Bini 100% no borok, tai 100% no bo, 100% no God. Abri bagai bo borok le borok hagena asai nai, hiaba sung hai borok ya. Koko adi wono 47 bosor sekango saklajar. Obviously cousin taku ukuro. Obo belai nangmani ko. Sung kemauan kok selayo kintu oma ki selai ya. Kintu ini o salno nang kaham ke kunjuk dekret ke knawai kai to angno nangne nang khar ke kai to din khau sam samai tai abu simia bonga wisdom gnang gyan gnang titer nai gnang mighty God means omniscience omnipresent omnipotent bobeba shiwo supreme ruler bonga supreme ruler. Everlasting Father, the Father of eternity, eternal Himself. Bo sak no bo molbrum brum tongnai kai ko hindaku. Everlasting Father, Sonatan Pita, Banglau sakit bo tai selai jegya gethang kaito. O kaito ni kok no, a kaito ni kok no sini Asia continent no, Asia Modes ni Judiani Bethlehem town no, Jisu Kristo for Bisio Asaka. Obe belai kawan masin cha. Abri bagai, borok, tongkok jaka, even sorgorajo, suariro, kaito no lob laye, say satcho 40 বছর segang sakraimani sini Asia মহাদেশি জুদিয়ানি বেথলেহেম টাউনো যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি ন স্বর্গ রাজ্য নি হতিব আরো সোয়ারির কাইতন লবুই রসাব লাইখা নিসালাম স্বর্গ সিবি তংলাইয়া স্বর্গ রসাব লাইয়ে বরক তংথলাইয়ে আ কথমা কাহামা বার্তানো তুনা বাগৈ মেরা মুরলের ফাইসো কইয়া Takiri angno ni bai kotma kam tui heke abai beba korona khapong sangai jini majin henila je jaga borok siniya mokhang nugya waisa pone jibonon nugya a borok aya chukdahani sorgorajini nokri phaiye mera murek dairok ni thanewo first carol khaibe mani sorgorajyo borok kaitono suri lobai to phageno Aroni kifli phai o sinsarni bororokno bahan buti genang bororokno prosar khemeka oro sorgo to boro global phaiya kai tu suri le phaileka phaiye a mera muruk nai rok dithani wo kifli boli thani phaiya prothomo khoksa phaiya abre ulo tei lekha baya kuti angel Gebang ma lekha juga tai krikya abusuke aro pohorun kayak siaga pohorun kaniso ulo aro saka porno saka takiri angno ni bagai kotma kaham turi bagai abe bebag porno kabang serang nai tini ni horono Daudi kamisang Bethlehemo norong ni bagai motanai se kroksa saja serai masa musuk ada sama manio ridului mokol jak nuguna hakita norok siri manan wara masih jaka Mero, awre bagai puno, Prince of Peace menjadi. Bo obahaino tu bukan bongka kaksangi raja menjadi. Jeng borok kesang ke tongan bagai, kaham ke tongan bagai, gebang ma peace tu wi man yang imano. Piaba kai to ni je
bongkha kaitor mol brum brum kaitor binia bohing getai pai playa auni bagai bau singsaro phaimani ekano karon bororok kaitor bi kakmani bebak brono sunsok lagya age singsajak kaitor bahaksa lekha wai sare joto borono mathiyai abrelo kaitor be bustun janai a kaitor bai kakmani no bororok no thansaka tonane bagai bororok no thansaka tonane bagai kaitor sorgorajin nokri phayei mera murgere mithani kok sabaka acha mera murgnero sabo sun kisanai na je mera murgnero brok tam khlahinga ar jane ulte samay mera murgnero no sung nuka brok ka protect the sea bong ka bong mera no provide the seed bo beba bong mera no naikli phayo tai bong ni mera no bo siniwo mera murgnero guide phayo bo mera murgnero no sal brum brum nayo mera murgnero ni rog dog ko bonayo mera kamazaro rog tugo mera murgnero buskam himiru himo borise sikang himo tai mera murgnero boro sakno yapar sugo mera murgnero boro khakur rugu agara awri bagai mera murgnero no ajorani ultis tebeli mera murgnero जों सामन नुखा हंगाके जों अजागा जों नुखा मेरा मृगनायरो सब साबो डेविड मोजेस मोजेस काइटोनी मेरा मृगनायरो अब के मेरा मृगनायरो न बरो sak musungti tongmaya old testament जों मेरा मृगनायरो go Exodus जों नायखन नुगे 21 नि 1 नायखन नुगो आ मेरा मृगनायरो तुमुंग नो मेरा कमाजाका देहंके मेरा मासा कमाका हंके चाइता स्विमर नाय मुसुक मासा कमाका देहंके पासा स्विमर ना आवरे बगे मेरा मृगनायरो बेला के पेटफुल तो मामोगो तानि बगे हंके तुमुंग नो कमाई थंके स्विमर नाय आवरे बगे मेरा मृगनायरो faithful tai borok kaham bokrok borok soy borok kekruk tata lok saya soy borok no mera mrgnani bagi appointment berjago am mera mrgnaro borok khapang srangka jepu jisu kristoni ko angels on the vision this sabai puro te mera mrgnaro tangni mam mrgnke kaisa hngke ge gumrok talangnani kirik jagui tai additional problem hingga siko grombo hogoi mano obida karan bor jikse ma morgo kamai thanga denga tobo marnai tabu old testament ni mera murgnai re tabu new testament ni pieto sana sanke deacon church pastor oborono shepherd ni jeho abre magai tabu mera murgnai ro tabu khlaike je matra ko toma ka ham khnaka Jesus Christ of family no problem site na ke angels no bising te apu ko boro thangi naika asrai no thangi naika Jesus Christ no naika nai ma siniya yas ko suni klupa yas ko suma siniya yas ko suni klumoi kokma kaha pitha tini singo jagat ko mero sorgorajuni kaitoni okok thai जों दिनरो खनाय कमेरो सिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दंगो बरया साक्तनि बिरि बिसिनति सिमसे बरक बोथांजानाय हानि साकबाय नखनि तला बररनो मोथांजानाय एकमात्र बुं रुजाका अब जिसु ख्रिस्टनि मुंबाय जे बरक कथां तंसिनि बनो काइतो हिया साकनेरो बेबा निनि सुनसो सुजाक बायनाय काइतो बाय मलगुम ब्रोम दैखां अखुइ ग्रिजागो काइतो बाय मातंग अकक्स आवने मगै मेरा मृगनायरो अब सुसिया बरक कोयने पण अब बेलाय कोयने बरक काहाम सियाम दिया बरक बेबाक सेमनो बड़ी विजडम दं खायसे आवने बगे बरक कतमा काहाम बिरखा तायो जरनो पंडित दक सालकाबनि पंडित दक फाइसो पाजा बरनो बो आ जिसु ख्रिस्टनो बरक खुलुम कानिसो Boni boxa khenka frankincense
myrrh, gold. Tinta jenis apa bini significance engkai. Frankincense means abo perfume, belai ke motom, abo jepro kaitor ni altaro, video, jepro cox, sanane kaitor saklainya ni, jepro faika. Moses sung ador rogo, Old Testament abor bahai karirugo, abahai borok use klaya. Tiaba, abahai frankincense abong ke bini significance engkai sinless. Sumso grey, bo borok no 100% men no hai kuno sung hai sumso kenang ya, apa sih pero hai sih. Apni bagai bo je sumso grey, pap grey, borok le borok do pap grey borok, apa sih tongba, apa jisu no tongba. Te myrrh, engkau ke belai ke gekha ni ada persecution, tekto beba beriman bo rujui talangai. Awalnya bagi Zuhon pada Indonesia kakak je baptism ko. Ikon nasi dikai kini merah besar, sungsani sungsung na bo rujui talangai. Even Jesus trinan pro bono satu bero busuri motograf. Awalnya bagi tekto mar. Abang kita kisah wani meni hisap samung klayo biti. Abo yagrok jora keple kebu sarok unke a mardo du hulu daham. Gold ni significance tam gangke abo ke king bongka raja abo desi. Abo ni bagai khazari taku buro tinero khai tongjanero obo belai ke nangmani je jaga sorgo rajini angels of phaye opot maka natirka. On bagai sungkini oro bari ni bising te kanen sep maka dora koni bising okono obose kaitor sungno o kok thaini bisingo chini jo toni sakawo hamari khaiten hai tin chairman ya belai kana hambai sini pastor no bini nangkuk nani kobro semua saiklan ka semua orang subjak jo to khadan tahu buku norok wan sugui nyai beji okai to ni kok ketang kok obo belai kicini lang mawo nang mani kok okok rono sung tong tutui cha tutui samung khaja tutui keba phalnai Paniro pali tong tutui semua kok rono wan sunan ni jora paja abani bagai nangmani kok cycle mon bagai sini pas no belai kono hambai pali sung teruk buskang thanglai pinai sini saisong kharsap nai solo isi koer team norong no ojora ya phasak piro saisong bersabai kenana bagai, pagi ojora ya farjago.
hambai sini bukukno boknato khayei sini buskango phayei kaitor loboi khnari klango bagai kaitor bonote ba hamari khaichung phaidi sung sini tonono sanja kaham puya nono rokno Christmas tai bisi ketal di ngi wish khlaina musungo anengoi ane family nengoi tai abo to dita Christmas bani ni convener tai bini committee SNB ni president Tang Songpal Dikon live Dikon sini TTC ni principal where SNB ni secretary tai bo bani khainai painai circle committee tang tai balai jaka hambai maru chini gospel singer chini Mr. Orunta Borma Jomatia sorry ora jotono phaile jak ar bagai norto jotono na hamsa khani chibaya pharo organize project Khumlung Baptist Pastoral Circle SNB TBC bai. Jengo pun nukul attractive